Alhamdulillah menang THR baju. Biasanya ya paling uyah yung baju. Ya. Keren yung mah jadi lebaran aing. Jajah heula tah poeng. Bisik tepas. Mana lubang nada? Giang ya si Gana mah. Wih, gagah aing. Jadi lebaran aing. Waduh. Ya keren. Buka di lah. Bisa kena debu. Guys, aman. Udah sampai kanyangan batu di mun aing rek batal puasa. Mana gitu dia bangsat, lempang tuh dulu. Hampura dia lain mikir. Meng. Ayo non kaji. Kadieulan. Oh, pakai. Ayo non kaji. Itu Meng, pang cowok tentara aja. Tentara aja? Bisa dulu. Oh, tadi anu minjem ke belah itu tuh. Oh, oke. Mana yuk tarajenya? Jaya tentara aja. Wis aman lah dong ada dia. Santap. Nah, kejuan jadi baju kieu. Mewah baju mah lebaran. Woi, kemod, mana duit? Duit anjing dia, Net. Ulah sok pura-pura dia kana hutang. Gerahan mana duit? Ih. Aing tuan. Kayak bae aing kan buka duit. Eta naon dia nyakanan eta? Jamang dong yang lebaran. Geus eta bae baju ka dieu keun, ka hutang dia lunas. Ninaha dia hutang goceng bae ikut dibayar baju. Goceng ge hutang. Coba geus ka dieu kan. Net. Oh, tidak. Hendak yuk kayak jomernya. Sungit. Wow, istimewa. Kejo, iya bener. Cek main kayak kejo mau dipicinan. Hook. Kabut aing lapar di. Kabek tuh koing. Jek mam, lumayan. Kemana ya si Komeng? Gula amat cepet aja doang deh. Gila. Enggak kaji. Tah, jaya tah. Kebul amat nih nyokot luki doang deh. Gitu, ubah anjing naik tuh bisa tapi turun tuh bisa. Oh, gua kayak nyokot. Tahu nggak sekarang itu? Nongon ya. Oh. THR aing ke mana nya? Tadi mah di dia ragana. Aing karek enak jadi lebaran. Terjadi deui burung. Mahai nya. Apa sama hirup aing? Woi. Mana dak gitar aja aing dak. Yang mau dia. Aduh, aing. Mayo aing dak, bisa turun. Bentar aja. Aduh, aing. Bisa turun. Bagus nih yuk, pas. Ke. Wih, ayeuna ieu mah. Baju di mana dia ya? Munang tisi ieu Baju aing dia ya mah. baju lain lah. Di mana dia menang nah? Nang tisi kemod. Di si kemod mana si kemod nah? Tuh, si kemod tuh. Kali dia acara. Iron mana Iron?
Dia cak si Juned oge dia nyokot bajainya. Itu demi kula mah. Mana jeung si Juned jauh? Pan dia si Juned. Kemana sih eta? Woi! Woi! Woi, dia ge. Aduh, capek. Si budak yang ngalunjak kaing, ti semot ti si Juned. Sarua bae, bangsat doang. Lumayan lah ya ge, geus menang sanyangun mah. Nyaran deui lah. Tenang deui lah di dinya. Cak juga ya bukan aing ya. Aya leupeut. Kayak jojeng leupeut sarua bae. Aneh ieu mah. Alhamdulillah lumayan hiji. Hari eta saha eta kurusukan. Astagfirullah. Henteu mah, henteu. Henteu mah, henteu. Henteu. Geus sabarang ngopi di dieu. Henteu. Sabar ya, tinggalkeun deui. Geus segera bangsat angkat tuh. Bangsat tong, angkat tuh aing tuh. Oke. Angkat tuh aing. Aing madak. Geus aing nawi bae dia. Geus babadog bae geus bagus bawa aing beran celuk. Saur lupa dia. Sabar tunggu. Berat sudah. Sabar. Hoi barudak, jangan lupa subscribe dan komen.